米德伦的罗米阿米尔，祈祷每一天。我爱爱，我是来代阿米萨格里斯多爱，良善仁慈的基督徒。萨利嘎嘎马波隆平安，马拉在吉达阿米拉亚都苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话，以路加萨嘎穆特阿兹邦。Dulu atusir suarsa. Ira ko tsay a Samaria atamlaw apakaira a rumakat. Tangasa itirai maaraw ningra kuya tamlaw. Sa siniala sa jingra a minengneng saan. 有一个撒玛利亚人路过那人身边，一看见他就动了慈心。路加福音10章33节。Sarikakaaw, pitlemak kamu to masa maamaanay at tatamaanay at lemak ta mapaalir ko ngangan ako sa ay kasaan ko tapang milungod itanan. Nikaw dira, una nung ulah no falucho kita mitlemak to masa maamaanay ang ayay at lemak to sa kalihko ko urip no tamlaw ukarahkeran no tapang kunini。上主并没有要求我们要做出什么伟大的事迹来荣耀他的名，然而上主喜悦我们以爱心行善，使人的生命得到温暖。米德伦给大，我们同心祷告。大邦奥不哈登古法鲁佐阿杜马达努马古。Do saka pagkaaraw ako do pasles at ruray no falujo no tamlaw. Ta unay falujo ay aulah kako ami lama zangraan. 主啊，求你打开我的心和我的眼，使我能够察觉他人内心的困苦，并且甘心乐意成为他人的帮助。Pakai ni italamanay ang ngangan no tabang ji Yesus Kristo ami tolon. Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso，愿上帝祝福你平安。